President Melo America Donald Trump gitika gwenye kilok ikingi ka chel ki ladit Pop Leo me pawi angwen man Pop Matelo widini Katolika wilobokolo makwago lokom lwen matie Middle East ikinlo America chel ki Iran wanene limpa ladita Pop Leo me pawi angwen mao chero ilobo Algeria doke kinin tika wot kalim penina pa ilobo mukene matie del chol kakany kama en wajati kama lengni lwen kachiki tele matie Middle East uberu miri pa joma giti lokme tela me wibie mape por doktika ballo ko padano ento ladit President Donald Trump uchaye matek totran kit machalo lok gu gwenye kere kingi mi wego ladit Pop Leo wajani en tie la tela matelo chindano doketika promoting peace kuch ayegen mapera tek donc lok me jenge me dok e lok me politique ki jemo kene bore pere petek luak gamani ngo wanena luak ma pol ko bedi ku dok ye ni tele man mati kinu dirma do malo kingi Pop Leo ma pawe ngwen ka chiki ladit President Melo America Donald Trump tikin lok muguma peribu kindano dok bere pe kilu lok mati ikwo padano mo pore miteni karni ngo kinen lok me kuch ayo bed la nyut mabere de makwago ripu kindano me ka promoting tele maraja de Pop Leo dog lokman ikirma ni na pa ki wot batika wot kwere lobo del chol kuneno ni joma pol magitie idini Katolika ka chi dini ma pat ilobo Uganda ilobo del chol ka enen umir gunen kuch ayegen na pere tek pego bed ka tele ki lok melwen pego bed ka jenge kom lok pa jomo kana madan magen gi tero lwen chi gi miu lute dere ye deno chan pien ka ner ko ber chan lwen mo bir ma chala duki pa ko chako lwen ki bot lo America ko Iran wego joma balgi pege ayegi diga deno chan joma balgi pege ayegi digi chan ma let e kwoge ma wunye ne permit ento gen ma chalu dir ma do no giti kuch kadi be digi logo nyogi wo nyogi tele ki lok mo kene menene ki tiego lok me tele anyway ento food still umir wi wo poni joma tiga deno chan aye joma ti te der makaro duju ladit Bishop Robert Baron kachegi Reila Gensis gengo gamu lokman mapuri kom ladit Pop Leo ni Pop Leo darma chunye leng dok darma hilu lokbe kuch umire peki te loke tugu peki rama ron ladit Pop Leo e lokme politik kilwen me wilobo mano wunyene permit total wanero ludini Katolika mapol gitie kan neno ni ladit Pop Leo lokma logoni it is actually pure manu nenti maleng mabal mo ke ken pere pien ngat ma mir ni kuchu betie ene gin madano mir dong loyo gi mo ke ken atawni pol loki wen ki gwenye palok mo chake ki kom President Donald Trump President Melo French ladit Macron Emmanuel wa birwa nero kuberia gigene tiga donyi kom Pop Leo wen gitiki nero ni kuch ayo mir betie kachoke madit motime ki Islamabad nyuru kamaling ni gwenye ki maj mono ki wanye kongi joko pe karma nak magi beru pingi o ya giki and result o beru pege piene gwenye ki nyang mo madit twal o beru pe kin the administrators magu aki office madit pa Donald Trump ka chin ki jo magu aki loberan ikingi tie yiru dir madan ikingi tie prime minister magu beru tie kunu magu nyamu lok man chiki none por lokki agikine kore niang peti ye ki holding ata and the ceasefire nyu joko gwenye ki machi peukil wala gammo peukil wa duki pa ko lokmo mano niang ti ye madi to twal now ka lu crystal nyu joma gitiu ti be gwo twin dano kin gitie Pop Leo ma pa we ngwen tiki nero ni por lo ye be ento darma dit tika doge loke kilong donc kili wa chal mano peleng wero winye kilok me tele eni ya gikne foot peo benia widano etame be television a midweek analysis lok ukaro ikom ladit President Donald Trump makwaro balmo mabutime ikom ladit ma en ki wajani utimo bal me bir kanyar lu tino matino tek ikar mo karangej pi make mapol dononi bal ma utime ni
wego en pire kene kino nying en ti vuk mo me birthday nyo vuk mo me kwe me ni anwal pala dita Esprain mawaju kamaleng ni kare mauno la dita pia utimo bal uno gen gitilu rem ka chilki la dita President Donald Trump ento dulme Street Wall Journal gen go birka publishing chalpa Donald Trump ka chilki lok magi no vuk me mot me ni anwal pala dita Esprain mawaju kamaleng ni Johnny Guberlu rem donc tian lokeni e karma no foot la dite piaw ti mo bad me chako berkino tian mo kerma tian ma kot ti kom en doke maga gitwe yene uno de ti la rem Donald Trump before donc en bir la rem Donald Trump joman me Street Wall Journals gen gu karo kamaling men nenani anga gi mano yam chon gi kwo chok la dite Esprain kino ikin jo magitie ti President Melo America President Melo America yaro kamaleng kun wani en umire kichul ire chede duk matiewe $billion apa $billion pa umire kichul en pien bi mor koko me bal ikom joman me Street Wall Journal pe publishing nyo karo kichele kamaleng makwako nying en makino ifuk meni anwal paladit man la ditman Epstein en no tikin Jerry Epstein tikin dana chelma ko me balti komen lu pirida kilo ngol kum ken ma do gu kwer ko en gu bayo loko chen ni ko ma President Donald Trump kar ko ni en petiati ki bal ma en men ki chule kwer ni weng uberu lok ma petiati donc wa bineno wa winyo doke wa lubu ko lok ko nyang a wene ma en dok be doke kum lok ma kitman atamani man min wakare metemo neno there is a lot of things makubiri China ukemo Donald Trump loin me Middle East teleme lok me bal mo ken mo time kingi kachil ki la dit Jerry Epstein ma no gitilu rem imot men yeno nyal ki vuk ma ke choy ki no yenying en lok batiga gwenye keri kingi kachil ki pop liu ma pa wi ngwen ki wit lok mo ken ma pat kero President Melo America kakwene mane ye lok ma pigi tego Wakilo bought in midweek analysis, Itamebe Television. Subscribe, like, share, comment. Amore.